Gimilayab ka namin pinsan ano uram ti maysa motorsiklo kalpasan nga aksidente anadung parna ti nakaparadang SUV iti Pansan Bridge asakupen ti Barangay 45 Tangid, Lawag City. Gapoy ti alisto a panagramaram ti apoy. Karaman pay ana uram ti sangapulo ket siyam ti tawen na rider a lalaki kinagdamang agnanaed iti nasa oas syudad. Idinto ana sugsugatan met ti sangapulo ket pito ti tawen na babae manipod iti ili ti dingras ken lubbon ti motorsiklo. Basar ti pasahero ti SUV, nakasardeng ti lugan dagaputan na awanan da tigas. Bimaba isuna tapnon senyalan na dagiti lumabas a motorista, idinta makita na tinapaspas a motorsiklo nga agpaamyanan a direksyon, aging ganang aksidente na dungpar na tilikudan na paset ti luganda. Yung DJ na aksidente, sir. Nakatartaray nga sumuha, sir. Agsiksig nga lak, sir. Te, diretsyon na mo tan, sir. Ganda na pa itong pagtarang tayo, sir. Ta siyempre, baka siya tidumparan na ko na. Idi, dumpar na ito ilugan, sir. Biglang na uram DJ motor, sir. Kuna ni Christian a pinadasda tulungan ti rider ngem naipit ti saka na iti motorsiklo. Rason anarigatan da mangiya dayo daytoy ti mor ura malugan. Way sunan, sir. Tanang kapingar DJ motor na, sir. Nakakasdi sunan, nalipit sa saka na. Guyo din di kita kadwa na, sir. Handang katsuna DJ motor, sir. Tapos pinalas kumot nga napan tumulong, sir. Taureg na nervyos napanaklata ko, sir, nangarot kat po. Kami maguyod, sir. So alis nga nagramaram dya pa yung ganun iraman so nun, sir. Doon, sir. Mix lang nga na ako, sir. Jilubon na sir nga ron nakatapwa. Bale, naipurwak, sir. Nga nakahando sa imot idi, sir, idi may alanti ambulansya, sir. Naitaray iti balay pagagasan ti lubon ti motorsiklo gapu kaditi na dumaduma a sugat ti bagi a sinagaban na. Idinto anatay met iti nakapasamakan ti aksidente ti rider. Mapapati agapu iti nakaro a sugat ti ulo ti rason ti nakatayan na. Doon naman sa victim, partially lang naman na sunog kasi naipit nga yung sa lower extremities niya kaya hindi siya nahila. Based din sa declaration ni Dr. Katkatan, sa cause of death niya is blunt head trauma. Blunt, Hindi yung pagkasunog. yun yung ano. Hindi yung pagkasunog yung rason kung bakit siya namatay. So more likely, sir, patay na kaya siya nung nasusunog na siya. Iyon yung sabi ni Dr. Katkatan kanina. Kuna ti BFP a posible at impact ken ti friction ti nangiton dati panaggilayab ti motorsiklo kang runaan na taadda gasolina na daytoy. Irekomendar da kaditi motorista iti panag-equip kadagiti lugan dati fire extinguisher gaputa dakkel a tulong daytoy nuan da mapasama akapada nga insidente. Sana lahat ng mga motor vehicle natin ay meron ding daladalang fire extinguisher. Kasi kung sakali may nadaanan tayo dyan, may nasusunog, at least kung ilan kayo na stranded doon, kung tig-isa kayong fire extinguisher, edi may tutulong tayo doon sa mga victims, di ba? Kabayatan na padpadasen pay lang ti news team nga alain ti komento dagiti pamilya ti rider ken lubon na pakaseknan tinapasamak a disgrasya. Mark Magdilila, Balitang Solid North.